Hello guys. Tuni du ko ayo na sekit yu chu hile tu lai ta mi jo se Facebook earning alo gam tan aju teng lem koi ma chan sum tam ta amu gam tu pun na ni chi hi mi yong e dong atamin aju teng le mi yong alung dong jong atamin tilas Facebook nga sum tam ta na mu ho jong chu tu la hen koi ma cha dei bangan sum amu om gam ta pun alui hin atha hin content monetization ta hin mu ho yong hi abui gam tan na he yong min tin hello yong min tin common sense sai sei lo wa he le chung koi machan a het lo di hin ati na chu tu ne he common sense ta kan sei de ho e ho pa wa e ho pau ki ti na banga cha ki che set a chom lam thei pe na na kan sei ding everything a Facebook a he earning he ti ho mai tam na tu a he Facebook ten sum ha su mang u he ipi a su mang ham ti on chu ki chi tan hin deu te let's go to my channel tu ni a bolding adang lo jena he chicken ball hin tu da Facebook te hin sum ha su mang we hi ipi ho a su mang we tam ti het thei pen chu hi le thil that ti chu het thei pen a chu hi le bol do ding to gun ane u hi na bol do ding to gun ane hin Facebook te hin thil kha chu se ding ala expand mi jo si hin ane hin in isa dinga hyong le hi chi in isa na dinga cho thilelo cho ngai hena hi chu ho common sense ta kan se hin hi chu banga cho Facebook te jong hin thil tha thil hoi an bol god je wa hi upgrade su hoi ding atiu he hi chi sip hoi na dinga chu sum lu ta hi thil hi a cho diu ngai a tai thil a cho diu hi je na chu ama ho hin to gun lin ta ni uti na eta na hi chi to gun na chu ipipelam gun hom te AI data center lin ta khat hon do de tiu he ya chu ten le hi chi AI data center lin ta khat hon do na dinga chu ga het the dinga chu chips ti tau te chips aneu pe na ho common sense ta se dinga chu memory hi chips khat hin na hi chota bang hi azat hi chips hi akoi diu he na che chips tam ta zat han so na ding wa cha sum tam ta yong lut ta na hi chi chips so cha mo chips mai he pun na hi cho chu tha ha ta pawol full ta hin na cho chu an cho diu chu ten le AI langa het na nei ho hi ama ho hin mi hi an hol wa akigoi kit diu ngai ama ho cho lo tam ta pi diu sum tam ta pi diu hi je na chu hi cha sum ho chu ama hon expand tam ta su mang ye wa chu interest ti dan tan tin ahung kile as ama hon asum atung amu chuna hlom wal jing na laina hiti je na chu ama ho hin Facebook content creator ho reels tho ho photo post ho text post ho hi dei banga hi earning api zo lo he tai chu ten 2026 sung se Facebook te hin $125 a hi lo le $145 billion hi athil gun na wa he asu mang we hi che su mang ho hi hung kinung le lo lai na asu mang chu ama ho hi business run ti na hi win che business chu atung amu lo wa he le ama hon a dei banga chu mi content creator ho chu sum api zo lo duty na hi jenge na AI zong hi mi tam tan aman hi tan Facebook hi Instagram hi mi hi wanu ya hi seizo lo hi tana ti je hi Facebook te hin AI server zong afi pi diu chulen le electric achuten le lawyer kiti ho yang agui diu na hi ta je na hi chi ho fi an pi do zo teng zong le hin atung amu za do chu hom wal jing ji chu ama ho seida na chuna cha tung amu chu hlom wal ta je na chu tu ai thil chu ading banga na sum hi mi lo sa zo lo api do zo lo he azu ten la chana pena ka sei nom chu hi lem Facebook rule atha kin in na nisia phasia hi Facebook te hi a rule yong ha zat khel jeng hin a rule jong zat na hi jeng hin na hi chola hi ga sei dinga ama ho income effect na khat alien pen khat in se in kate hi chi rule tha hi ma ho income ha ta su kha kit hi banoya tamzo Facebook Instagram ai lo kichim ho hi teens rule tana to ai teens rule ti dan chu kumsom le thuma pa na kumsom legi chan he teens rule kit he teens rule ti le 13 to 18 cho hi mi pi thing lo lai ti na hin ama ho dinga he dan tha ke sim kin he na
Hichi kum 13 to 17 ki ka ho hi social media de banga mi pi thing ho ki chip ma ki chip diu hi phal hi lo wa hetai atu a tha be a he am dang kha chunang chu kum som la khat hi jong le chuna kum chu 20 ham khana na ki koya hele Facebook chuna de banga tin account hi lo de hin ai banga chu na kum chu adi ta na ki koya 13 pa na 19 chan ge chuna ki koya hele hi chi rule chu na hi de ta na hi chi rule chun na kan de ta na de banga Facebook jong monetize so lo ding chu teng le na de banga thil mi pi thing ho vet ho na na vet thilo ding mi pi thing ho thil bol ta banga na bol thilo de ti na he chi na chu teens rule ki ti ta e chi Facebook te na tha ni khan na mi kum thing lo ho Facebook hin ran ho ama ho chu suma su mang uwa Facebook Instagram ma thil cho kiti ho na anio pena he the pena ga se ding chu chi thil cho kiti ho abol the ta lo je wa Facebook te asum mu diu ade de banga ha mu zo lo u etan hi chi ho ji a hi content a earning bol ho hi asum mu u a tha sam he ta e kumhling lo ho tam zo he ga se ding ai wa no ya he kumhling lo ho yong he Facebook ha ke chema ke chemo azu ten le invest thil ga cho ke ti ho investment ti ho Facebook ngai a bol tam ai na ma ho he hi cho ho langa hi Facebook ten arul tha sep na wa he ma ho he sum su mang ke ti ha bol sa lo a hi ta jana ma ho ding ai income hlom ta e ho ding ai yong content monetization Facebook nga hin mo ho dinga yong he sumu from ta na ka sei benom cho hile hiti jing ding hi pun Facebook oi ta ki chim ho dinga hi earning ahung hoi nga le ni khat le hung tam te ding he thasi lo de he hi ti wang hi kinep na alinin keima vi point hin je chu Facebook hi a problem hi tu a hi somlam ta ga sei dinga chu atha kisim hoigo hi je na hi ama hon sum tam ta lu na hi sum asu mang o hi je na hi ama hon content earning nei ho hi de banga hi sum hi ning zo talo pa chom khat zo teng la wang hi che hi ama hon asum su mang an kile mu zo teng la wang chun content earning nei ho hi sum hoi ding hi ti kinem lel po ti thua kan se chu teng la sei dan jong ka thim pon hi za chu ga het dinga pha a hi je na chuna lung dong ho khan nam no zong leo ina lung don lo diwin khat iga khet sa tu hi bo ve na bon vin ni kha pha o